Orang si tak gelem pak engak nika, orang tak gelem nasihat nika cuma orang telok pak. Tengeren ojak gula nih. Orang si tak gelem nerima nasihat nika cuma orang telok. Pertama orang si tak gelem pak engak nika orang telok. Pertama orang gila. Orang gila mau nih pak engak bisa sampean. Pak engak orang gila. Kelampian berapa? Pancet. Jak bengkang, mak bengkang ngetok lah orang gila kok. Pak engak, pakuna bengkang, tak bisa orang gila ini kena dari nasihat dari pak engak, tak kira. Sehebat apapun penasehat tah, ngoncong ulama dari jauh, keng orang si nasihati orang gila, pakun tak gelem. Karena nasihat ada orang gila. Nomor dua orang si gila jabatan, orang gila jabatan tak gelem nasihat dia. Pancet tak gelem karena bener pun semangat jabatan menghalalkan segala cara punan. Sekalipun matiin orang, menjaraki orang, mengkriminalisasi orang, nyubaki orang, tak ngurus. Nasehatin pancet, apa? Gila jabatan. Mon gila asli. Are gila saya baik-baik. Ancam nak kuaku neng akhirat kata dia, pejabat kata dia, saya tak adil kata dia, kuaku seksana kata dia, pakun tak masuk. Beda gila jabatan, beda gila asli, tak kena nasihatin. Nomor dua gila apa? Jabatan. Nomor telok, orang si tak kena nasihati orang jatuh cinta pak. No apa buat sini orang coba je pancet tetap cinta, padahal coba kadung cinta pola. Apa sih kalak seneng diri jeri ben, sana ada pandek celeng budak. Benjok kok. Kadung cinta lah, telok ada kena nasihat ya. Orang gila jabatan, nomor telok orang jatuh cinta. Lah iya mek gelem lah, engkau rela pantas oleh been. Mon jua apa sih kalak seneng, congok cengak tayna cek. Pote cada ketok aban celeng. Orang ngasuh pulukan haji, persis tayna cek. Tetap bila cinta sudah melekat, tai cek rasa coklat.